با کمال احترام سلام عرض میکنیم به شما دوستان عزیز و بیننده های عزیز تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز. باز هم به دیداری هم رسیدیم در نشر نوی برنامه مهمانی شهنواز. دوستان عزیز، ما گروه جدی پیوسته کوشش میکنیم تا توانیم با سرود و ترانه با صحبت جالب خاطر شما رو شاد گردانیم و البته هر نوبت مهمان‌های رو به برنامه دعوت میکنیم که تا توانیم خاطر شما رو شاد گردانیم. دوستان عزیز، در نشر نوبتی این برنامه ما مهمان هستند سراینده جوانی که توانست در یک مدت خیلی کوتاه با سرود و ترانه‌های دلاشوب خود در دل هر یک مردم تاجیکستانی عزیز جا گیرد. شهلا حفیظова، خوش آمدید به برنامه ما. تشکر. اولا شام شما بخیر باشد. تشکر. و من با باوری گفتم میتونم که این از آن نفرانی که ما رو تماشا دارن برنامه ما رو پیگیری کردن تا انجام ما رو همراهی میکنم، چون حتما با نگاه الکی میدونن که این برنامه ما جالب و زیبا میگردد با صحبت‌های جالب، با سرود و ترانه‌های دلاشوب، هم سرودهای گذشته و هم سرودهای نو. ما میتونیم که برنامه امروز زیباتر و جالبتر گردونیم و من زیاد میخوام در آغاز برنامه تمنیات خود رو برای بیننده عزیز پیشنهاد نموده باشید. تشکر زیاد. اولا سلام و درودی به پایان بینندگان عزیز. سرآول به همه شما سلامتی خواهانم و هر آن کسی که هنرمند است بگذار که هنر خود را سرقل دهد و پیشکش مخلصان خود گرداند و شام هر یک شما بخیر و شادی باشد. بهترین و اکنون من فکر میکنم شما درباره برنامه ما معلومات دارید که برنامه ما چگونه صورت میگیرد. ما غیر از اون که صحبت میکنیم سرود ترانه میشه، غیر از این ما باید برای بیننده عزیز یک نمودی خوراک آماده کنیم. این البته وابسته است از اون که مهمان های ما چی انتخاب میکنن با بیننده عزیز. و من میخوام بدونم که شهلا بیشتر با آماده کردن کدام خوراک میل داره، یعنی کدام خوراک رو پختنش رو دوست می‌دارد و یا برعکس خوردنش رو دوست می‌دارد؟ راستی من خوشم میآید که از اینکه یگان خوراک تیار کنم و فرق ندارد نامم نداشته باشد، میخوام یک چیز تیار کنم که همون چیز با لذت باشد. و خوراک امروزه ما چگونه میشود؟ مثلا ما کوشش میکنیم که هر برنامه یک چیز آماده کنیم که برای بسیاری ها مراتبه اول باشد این نمودی خوراک رو و شاید هر چیزی که ما آماده میکنیم با یگان تغییرات میتواند که شکل خود رو دیگر کند. مثلا میتونیم پیتزا رو با یگان محصولات علاوه و یا کم کردن لذت خود رو دیگر کند. بله حتما فرق دارد و از رفتی برنامه میبینیم این رو که چگونه است. امیدوار هستم که پسند میآید. بهترین. ما خود یازی شما رو دعوت میکنیم به آشخانه برای آماده کردن بسیار پیتزای با لذت و من امید برام میمانم که با لذت میگردد. به اون خاطر که من با باوری گفتم میتونم که شهلا حفیظه امروز با محبت آماده میکنه نمیگونه با محبت آماده، اگر با محبت آماده کرده شد حتما خوراک با لذت میگردد. بهترین. ما دعوت میکنیم برای آماده کردن یک خوراک و دوستان عزیز ما بعد از یک رکلام کوتاه برمیگردیم. من فکر میکنم برنامه امروز ما جالب میشه. ما رو همراه باشید. صبحانه در فرانسه، خوراک نصف‌روزی در بلژیک، فضای شام در ایتالیا، شکلاتیه، لذت شیرینی‌های دنیا در یک جا. دوستان عزیز یادآور میشیم که مهمان نوبتی برنامه مهمانی شهنواز هستند شهلا حفیظova و خودی حاضر ما آماده میکنیم برای بیننده عزیز پیتزا. چی لازم میشد برای پیتزای ما؟ پیش از همه با ما سرآول لازم است آرد، آب داریم، روغن، خب هستی وابسته به طبع همان خودی خودمان که میخواهم که چگونه حسیب را نظم ببینم. باز با ما لازم است кетчуп، مایونز. من برای چی گفته استودان که ما میتونیم با دقت گپ بزنیم؟ برای اینکه من با باوری گفتم میتونم که خودی از اون نفرانی که
бо мо пайвастам ин барномаро тамошодорон ҳатман барои худ навишта мегирам ва ҳатман омода мекунам. Бале. Марамат. боз ба мо лозим аст панир Панир. ва инчунин сметана. Сметана дар лозим Хоб, аст. сметана ва инчунин панир. бале баъдан аз сабзавотҳо ба мо лозим мешавад кабуди, помидор ва қаламфури булғорӣ ва инчунин зайтун. Мо корро аз чӣ шурӯъ мекунем? Сараввал ман мехоҳам ки ҳама ин маҳсулотҳоро тайёр кунам, як тараф монам, баъдан метавонем хамирамонро тайёр кунем. Хамир дар охир мешавад, а? Бале, бале. Ман фикр мекунам хамир дар оғоз аст. Марамат, аз чӣ шурӯъ мекунем? Чӣ лозим? На, хамири мо бояд кам вай шавад. 5 минут бояд. Интизор шавем, а? Интизор шавем, бале. Хуб, беҳтарин. Мо корро аз чӣ шурӯъ мекунем? Аз сабзавотҳо? Не, мехоҳам аз аввал аз ҳасибҳо тайёр кунем. Беҳтарин. Кор лозим мешавад, а? Бале. Марамат, ман барои шумо кӯмак мекунам. Ман чӣ гуне ки дар оғоз қайд кардам ки мо суҳбатро албатта аз оғози фаъолияти шумо шурӯъ мекунем. Бале. Ва ҳама бинандаҳои азиз медонанд ки аввалин суруде ки шумо сароида будем, суруди имрӯз ки соқи чаман наргиси маст аст, махсусан дар лаби дарё дар ноҳияи Рашт суруда буде. Баъд аз ин суруд шумо ба душанбе омадед. Бале, бале. Ҳамин гуна оғоз шуд фаъолияти эҷодии шумо. Бале. Ман мехоҳам дар бораи ҳамин суруд ҳарф занем. Пеш аз ин чӣ кору фаъолият доштем шумо? Пеш аз он ки ҳамин сурудро хонда будем? Ман рости аз синни хурдӣ месароидам. Хурд ки бурдам, бисёр хонаҳои хештабор ки мерафтам, маро бо як аламон қанд фиреб карда мегуфтанд ки сурудхон. Ҳамин гуна бошад, вақте ки мактаб хондам, дар мактаб байни ҳамон ҳамсинфон суруд мехондем. Яъне аз кӯдакӣ завқ Бале. буд. Баъдан синфи 6 ки будам, овози тироӣ вақте ки эълон карда шуд, рафтам онҷо иштирок кардам. Ҳамин гуна чорабиниҳои фарҳангӣ, ҳукуматӣ ноҳияамонро мегузарондам. Хулоса тақдир ба мо хандид. Бахт бароямон, а? Бале. Анамон суруде ки ман дар лаби дарё сароидам, ҳамонро ногаҳонӣ шуд. Ман ҳамин чуна сурат гирифт. Ин сурудро шумо пештар омода карда будед, а? Бале, инро ман синфи 7 будам ки хондагӣ будам, сабти оғоз шудагӣ буд, синни хурдим буд ва он вақте ки лаби дарё буд, синфи даҳиам буд. Хулоса вақте ки ҳамин сабт ногаҳонӣ шуд, маро аз дарс меомадам, ба ман гуфтанд ки бояд ҳамин гуна навор гирем. Рафтем навор гирифтем. Ҳатто шумо огоҳ набудед? Огоҳ набудам, бале. Ман тайёр набудам рости. Вақте ки рафтем, бароям мегӯяд ки чизе ки табиатан аст, он ба ҳамагӣ писанд меояд. Баъдан ҳам табиати зебо буд, ҳам Бале. овози табиии зебо. бале. Сару либос, Ҷикона, то ҷикона. Ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам ва айни ҳолам бо либоси миллии худ дар саҳна баромад мекунам. Баъдан суруд комёб, ман аз ҳамон Бале. суруд хело бо муваффақ аз уҳдааш баромадам. Кор карда гап мезанем? Чунки ман дида истодам ки хеле инҷо маҳсулотҳо зиёд аст. Ман фикр мекунам кори мо хеле мушкилтар аст имрӯз. Панирро Панир лозим. вақте ки сабтро буд кардем дар ҳамон лаби Лаби дарё. онро тӯли як сол дар телевизион пахш Пахш кардам. кардам, бале. Баъдан шукронаи ободию озодии ватани аз замон ки пешвои миллат маро даъват кардам ба шаҳри Душанбе. Баъди дидани ин суруд? Бале, бале. Баъди дидани ҳамин суруд, бо дастгирию ғамхориҳои пешвои муаззами миллат, ман тавонистам ки ҳунари худро боз ҳам давом диҳам. Амин назари муттаҳам ҷаноби олӣ ба ман сабаб шуд ки ман тавонистам ки ба шаҳри Душанбе оям ва бо дастгирии онҳо, ғамхориҳои онҳо бошад, тавонистам ба донишгоҳ дохил шавам. ҳозир бошад сурудҳои худро нав ба нав пешкаши мухлисон менамоям ва шукр мекунам ки ман чунин ҷавони воқеан Даврони соҳиби истиқлол ҳастам ки бале. ки ҳамеша аз ҷониби роҳбарияти олии ҳукумат дастгирӣ меёбем. Бале. Анакнун мо суҳбат карда истодаем доир ба суруди аввалини шумо ки ном дорад имрӯз ки соқи чаман наргиси маст аст. Бисёр як суруди зебо аст ва чӣ гуна қайд кардед ки вақте ки чизе ки табиӣ аст боз ҷолибияташ бештар аст. Чӣ гуна ки шумо ин суруд сароидед махсус дар лаби дарё, як табиати бисёр зебо буд
ва шумо низ бо як овози зебо маҳин суруд пешниҳод карде ва ба дидан ба ҳар як нафар писанд омад. Мо суҳбат дорем доираи анами суруд. Ман зиёд мехоҳам ки аз анами суруд ёдовар шавем. Замзам мекунем бале барои бинандаи азиз. бошад. имрӯз ки соқи чаман наргиси маст аст, имрӯз ки соқи чаман наргиси маст аст, булбул шуда гӯяндаву гул доира даст аст, булбул шуда гӯяндаву гул доира даст аст. бар хок шакар бандад ин турфати шабҳо, бар хок шакар бандад ин турфати шабҳо, خون برمی‌جام از شکر لعل تو بست است، خون برمی‌جام از شکر لعل تو بست است. баъд аз он чӣ гуна шуд? ба душанбе омадӣ? бале, ба душанбе омадам, донишгоҳ дохил шудам, айни ҳол мехонам, баъд боз дар баробари ин ҳунарамро давом медиҳам. ҳозир бошад ба тайёр намудани сурудҳои навини худ машғул ҳастам, пешкаши мухлисон мегардонам. ба наздикӣ якчанде пеш, махсусан дар оғози соли нави 2022 як суруди зебои дигар сарой дед, дарё ба дарё меравам аз пайи ту. ин суруд ман фикр мекунам ба аксарият мардуми Тоҷикистон писанд омад. Мисли ин монанд шуд ба ман мисли аввалин суруди шумо. Ин мисли софия монанд буд. бале. албатта шумо медонед баромадани ман аз ҳамон лаби дарё шурӯъ шуд, сурудҳоям он бошад ба ҳамон дарё аст. фақат ба дарё рафта истодазам. аз дарё баромадем, боз дарё ба дарё меравам. панири мо низ омода шуд. омода шуд. хуб. мехоҳам пеш аз сабзавот ҳамин зайтунро хурд кунем ба қисми аз байн ду қисм мекунем, чун инам бояд ки хурд карда шавад. марамат. ба мо зарф лозим аст. марамат. мо дар бораи ин суруд гап задем, аз мавзӯъ берун шудем. ин суруд чӣ гуна тавлиди ёфт? суруд ростӣ ман ки фақат танҳо дар равияи халқӣ суруд мехондам, хостам ки ба хотири мардум зиёдтар айни ҳол бар ҳамин гуна сурудҳо таваҷҷӯҳ доранд. ба хотири мухлисон хостам ҳамин гуна суруд тайёр кунам ва ба худам ҳам низ писанд омад. вақте ки тайёр кардам, пеш аз тайёр карданаш боварии зиёд доштам ки он ба ҳамагӣ писанд меояд. чун агар суруд дар худам писанд, касе ки кораш ба худаш писанд ояд, ҳатман ба ҳамагӣ писанд ояд. ба дигарон писанд ояд. хулоса суруд бениҳоят инам суруди зебо баромад. масалан тарзи навораш ҳам хоксорона буд. ки ман барои пешниҳоди суруд, барои интихоби суруд, уман дар ҳамин соҳа барои шумо ки кӯмак мекунад? чун ҳар як нафар албатта бояд як нафаре бошад ки барои шумо идея пешниҳод кунад, масалан барои сабт клип, барои интихоби матн. албатта инҷо бисёриҳо ҳастанд. масалан ман ҳамроҳи кулли амин ҳунармандон, коргарон ҳамкорӣ дорам. бисёртар дӯстонам ба ман ин пешниҳодро доданд, баъдан бо ёрии оҳангсозон. не умуман дар дигар мавзӯъ, дар дигар сурудҳо пурра дар ҳамон фаъолияти эҷодии шумо ки барои шумо кӯмак мекунад? нафаре ки ҳамеша дастгири шумо буду ба шумо маслиҳат медиҳад? ягона масалан сараввал падару модарам ҳастанд, баъдан дӯстонам ҳастанд, аммо касе нест ки бар ман яъне нафари махсус нест ки барои шумо маслиҳат ғайр аз оне ки падару модаратон медиҳад? бале, ман худам рай мекунам, мебинам, ба дӯстонам пешкаш мекунам, мегӯям ҳамин чӣ хел аст, фикру назари онҳо, назари бисёриҳоро мепурсам. инро аз байн ду қисм мекунем. ман барои шумо кӯмак кунам, хеле зиёд аст. бале, хуб мешавад. ман дар ин барнома қариб ки ба шумо кӯмак накарда истодам, барое ки мо нафаре даъват кардем ки махсусан дар дигар барномаҳо ки мардон буданд, ҳатман бояд ба онҳо кӯмак кунем. ҳамеша ба омода кардани хӯрок машғул нестанд ва ҳам ба боварӣ гуфта метавонанд ки гулдухтарони тоҷик пайваста барои аҳли оила, барои падару модар худ омода мекунанд. ва мо дар барномаи қаблӣ ҳам гуфта гузаштем, агар мо дар тамоми рӯи дунё, дар тарабхонаҳои дунё
нишаста хӯрок хӯрем, аммо хӯроке ки омода мекунему дар хона дар хона аҳли оила сарҷам мешунем, тамоман лаззати дигар дорад. Анакун суруде ки дар борааш гап задем, дарё ба дарё меравам аз пайи ту, ки бисёр як суруди зебо буд ва ман эҳсос кардам ки ин суруд назар ба дигар сурудои шумо бисёр мардум таваҷҷӯҳ кардан, бисёр мардум гӯш кардан ва як клипи зебоям пешниҳод гардид ба ҳамин суруд. албатта ба ҳамаги писанду чун ҳар як инсонҳо айни ҳол ҳамин гуна сурудҳоро назм мекунанд. Беҳтарин. Ин тайёр шуд. Хоб. Баъдан мегузарем бар помидору қаламфури бобурӣ. Бале. Инро мо бояд пеш аз он шуста монем. Ман мешӯям. Инро реза мекунем. Бале. Суруди дарё ба дарё. Дарё ба дарё меравам аз пайи ту. Ман бо дили танҳо ғуссаву ғамҳо зор бинолам. Ту дили бепарво бас ки дар ғамҳо зор бинолам. Дунёи мо ҳамин аст бо сарнави ҷудоӣ. Танҳо ҳамин дур аст тақдир чи зиндагонист. Дунёи мо ҳамин аст бо сарнави ҷудоӣ. Танҳо ҳамин дур аст тақдир чи зиндагонист. дарё ба дарё меравам аз пайи ту. дунё ба дунё мешавам моили ту. дарё ба дарё меравам аз пайи ту. дунё ба дунё мешавам моили ту, моили ту, моили ту. беҳтарин овозат хаста нагардад. Ташаккур. Шаълобону. Ва ин сурудро мисли суруди аввалин чуна гуфтем, мисли намун зебо сароиде. Ташаккури Ва зиёд. пеш аз ҳама шумо чанд маротиба такрор кардед ки ин суруд барои шумо зиёдтар писанд аст. Бале. Чӣ хусусият дорад ки махсусан ин суруд барои шумо писанд аст? хусусияташ дар он аст ки Хоб. шеър хеле зебо буд, оҳанг бисёр ба ман маъқул буд. Инро худам гуфтам ки тайёр кунанд. Баъдан суруд дар бораи ишқ аст. Танҳо ишқ ба ишқи нафари дигар нест. ҳар кас ба худаш ғариб метавонад ба таври худ қабул кунад. бале, ҳар ғамдида метавонад барои худ амон сурудро барои худ фикр мекунад ки ӯ танҳо барои амон аст. Ба ҳамин хотир ман инро тайёр кардам. Ба ҳамагӣ писанд омад. Имрӯзо ман бар тайёр кардани сурудҳои нав машғул ҳастам, чун баъди ҳамин суруди дарё ба дарё мухлисон ба ман гуфтанд ки мехоҳем боз як гуна суруди зебо. Ба ҳамин монанд? Ба ҳамин хотир ман ҳам аз паси амон ҳастам. Мухлисони азиз, интизор шавед, ба наздикӣ онро пешкаш мегардонам. Чӣ гуна суруд аст? Ман мехоҳам ки пеш аз он ки шакли пурраям клип мекунед ба фикрам? Бале, инам мисли дарё ба дарё. бале. Помидор ҳам тайёр шуд. Хоб. Ба мо зарф лозим аст. Марамат зарф лозим. Ташаккури Ҳамин зиёд. дар бораи суруд ҳарф задем, суруди нав ва шумо бо як эҳсосе гап задед ки ин суруда ман фикр мекунам суруди хуб аст. Албатта, чаро ки не? мо пеш аз он ки бинандаи азизро интизор накунем, ҳамин сурудро ёдовар мешавад, як 4 мисра замзама мекунем. Шакли пурраи он нест, аммо 4 мисра. меравам ба кӯчаҳо пайи ишқи нотамом. мешиносамад азиз аз аввал то ин замон. қиссаи дили маро аз суруди ман бихон. биё баргард дар канори ман бимон. иншаалло ғайр аз оне ки дар кору фаъолият ҳастед, пайваста барои омода кардани суруду клипҳо ҳастед, боз ба дунболи кадом кор ҳастед? Умуман шуғли дӯстдошаи шумо чӣ аст? ман ростӣ бисёртар зебоиро дӯст медорам. Зардеворҳоро дар девор кардан, хона чӣ хел бояд масалан мебелҳо чӣ хел ҷойгир шаванд. Ин гуна корҳоро зиёдтар назм мебинам. Зебоиро бисёр дар ҳаёт
چیزی اولین درجه میدونم. بهترین ما اگر یکم با همین گونه کارهای احتیاج پیدا کردیم حتما با شما در تماس هستیم. بله حتما. من شغله امروز پیتزایی که ما آماده کرده استودیم مراتب اول است آماده میکنید یا اینکه همیشه من که بسیار وقتی که به من مرا خوردن همین چیز میآید یعنی میخوام که پیتزا خورم وقتی که میروم در بعضی جایها به تبدیلی خودم نمیکنم من آماده در خانه اون رو تیار میکنم چیزی که دلم کشد در درونش میاندازم با لذت کرده اون رو میخورم. برای خمیر برای ما لازم میشود پیش از آن با فکرم آب. بله آب لازم است. این سمیتان و کچوپ ماینز بعدا لازم میشود. بله این برای طرز خمیر رو در یک تفته مونده. شغلابونو برای شما باز یادآور میشد که برای ما چی لازم است. من با باوری گفتم که نزد نفرانی که ما رو تماشا دارند اگر همراه ما آماده نکرده باشد هم حتما برای خود نوشتن میگیرن. ما خمیر کرده یک بار دیگر شغله یادآور میشویم که ما کار از چی شروع میکنیم برای ما چی لازم میشود. مرامت برای پیتزای امروزه ما برای چی میگم برای اون که این لحظه اون نفرانی که تماشا دارن برای خود نوشتن میگیرن. بله با ما از محصولات های برای خمیر در کار میشود ارد روغن سمیتانه روغن رستنی بله برای ما نمک لازم است زیر نمک بعد مواد کامل کننده در آب باید که نه خنک باشد نه گرم میونه بهترین مرامت نمک وابسته از خمیر بله وابسته از خمیر است شما بتوانید چند تا خمیر تیار کنید یعنی من حاضر تنها میخوام برای یک پیتزا بله اون وابسته است که شما چقدر آماده میکنید. بله روغن رو بسیار نمیاندازیم ما یک تا قاشق مرامت ما میتوانیم که اولا از این کار شروع کنیم و بعدا اونها رو آماده کنیم بعد اون مسائلی که آماده کردیم بخاطر که وای ما همین خمیر ما باید کم ایستاد یعنی 5 منوت انتظار شدن به اون خاطر برای نمک با ما لازم است 2 قاشق نمک. من امروز برای پیتزای خودمون میخوام مواد کمک کننده رو اندازم در یک لیست یک پیتزا میتواند یک بله مواد کمک کننده استفاده شود و این رو میکوبیم باید که حل شود. ما خیلی کم سرود خونیم شبا یک سرود دیگر میخونیم بعدا خمیر کرده در همین روان مرامت مایلش چی سرود خونم؟ اون سروده که برای شما پسند است. دلم آینه چشمانی مادر سراسر صورت ارمانی مادر به تنهای برایش زار گیریم به تنهای برایش زار گیریم سر و پا گشتم افکار مادر سر و پا گشتم افکار مادر. این خوب است که مخصوصا جوانان سرنگونی جوان سرودهای ماندگار رو بازخوانی میکنن. بله. و من فکر میکنم سرودهایی که هست که چقدر سال گذشته است از اون اما وقتی که سرودهای جوان اونا رو با یک مهارت بلند پیشنهاد میکنن باز دوباره زنده میشوند. بله. مخصوصا اگر ما توجه کنیم به سرودهای کرامت‌الله قربون، ظفر نوزی، مقدس نبی و نفرانی هستند که میلیون ها نفر هست سرودهای آنها رو بازخوانی کنند. بله اونها سرودها تا اینجا رفته ایستادن سرودهای بودند که معنای و مندرجهشان خیلی بلند بود. من هم بسیارتر میخونم. از کدام نفران شما بازخوانی کرده سرودهای کی رو؟ سرود شادروان استاد ظفر نوزیم رو خواندم به طرز زنده و سرودهای قربان علی عبدالله. سرود امروز که ساخته من مثلا سرود عبدالله نظیری دونها هستند به نهایت سرودی است که آن را در همان دوره زنده بودنشان استاد اکشری جورا می‌سالیدند چون به همون بخشیده بودند سرود را. از ظفر نوزیم گفتید کدام سرودش رو شما بازخوانی کرده اید؟ سرود آفتاب است اگر شد کمی شما بهتری میشود. امروز هم آمد به سر
تو باز دیده افتاد امروز هم آمد به سر تو باز دیده افتاد هستم یا نه تا سحر تو باز دیده افتاد هستم یا نه تا سحر تو باز دیده افتاد عینی حال خمیر ما باشد آماده شد این را به مدت 5 دقیقه دم میدیم 5 دقیقه بله اما لازم است سکوره ما میتونم لیست رو بیارم اما همین لازم است برای мо тоне ки омода мешавад мо интизор намешавем ва худи ҳозир шаъло мо имкон дорем ки як суруди шуморо пахш кунем мо пас аз як суруд ҳатман бармегардем این رو میگیریم بر روی لیست лист мегузорем بله آن رو به دست ما فرقیتش در آن است که این رو ما در درونی لیست تونوک میکنیم باید که ما کچوپ رو به این лава мекунем هر کس چی خیلی که میخواهد اگر خواهد که درونش ملایم‌تر آید میتواند که همین مایونز و کچوپ رو زیادتر کند و پس با طبع دلی خود باز مایونز رو به من баъд аз кетчуп майонез нафароне ки худи ҳозир ба барномаи мо пайваст шудам мо бор дигар ёдовар мешавем дӯстони азиз шумо тавоҷҷӯҳ доред телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳрнавоз барномаи меҳмони шаҳрнавоз ва меҳмони мо ҳастанд албатта сарояндаи бисёр муваффақ шаъло ҳафизова ва имрӯз омода карда истодааст як нави питса ман фикр мекунам бисёр як питсаи болоззат меояд ба он хотире ки агар мо як муқоиса кунем ин хӯрокро назар ба дигар меҳмонои барнома мо дар ин хӯрок зиёдтар вақт сарф кардем каме мушкилтар будааст бале бале чун агар мо тамошо карда бошед дӯстони азиз барномаҳои пешинро хӯрокҳои интихоб кардан чеҳраҳои барномаи мо ки хеле осон буд ва суҳбат зиёдтар буд бо чӣ истифода мебарем помидорро мегирем инро ба болояш бояд ки мегузорем бале гуфтам ки баъд аз помидор ҳасибро бале ҳамроҳ кардем ба питса ба ҳамин тарзе ки помидорро ба ин роиш додем ҳасибро ҳам ҳамин гуна ба ҳамин тавр роиш медиҳем бале азир зайтунро низ гирам монда дар инҷо питсаи мо омода шуд инро мо метавонем ба даруни тафтон ба муддати 10 дақиқа андозем баъди 10 дақиқа онро гирифта панирро ба болояш боз илова мекунем баъдан боз 10 дақиқаи дигар мо имрӯз хеле зиёд интизор мешавем ва омода кардани питсаам кори осон нест ман фикр мекунам албатта чунки имрӯз ман эҳсос кардам зиёд интизор шудем 10 дақиқаву 15 дақиқаву 20 дақиқа марамат бояд ки тафтонро дар дараҷаи 180 монем ба муддати 10 дақиқа ин бояд истад баъдан боз идома медиҳем
10 دقیقه نیست سپاری شد من فکر میکنم آماده شده باشه باید бале ногуфта намонад боз ҳам дар дараҷаи 180 ба муддати 10 дақиқа меистад. Питсаи мо боз мегирем, онро панирро мерезем ба рӯяш, баъдан боз 10 дақиқа 10 دقیقه دیگه дар дарун кардем. این намуди хӯрок дӯстони азиз ба он нафарони хос аст ки вақти зиёд доранд. Агар шумо барномаи гузаштаро тамошо карда бошед, мо бо Бахтиёр Иброҳимов хӯрок омода кардем. Мо қайд кардем ки ин намуди хӯрок барои он нафароне аст ки хеле вақти кам доранд. Он хӯрокро метавон дар як лаҳзаи кӯтоҳ омода кард. Аммо барои он нафароне ки вақти зиёд доранд метавонанд омода кунанд питсае ки худи Шаҳло омода кард, чун хеле вақти зиёд лозим барои ин. Ва чугуне ки худи шумо дидаед дар ҳар як маврид ҳам дар омода кардани хамир, ҳам дар худи питса ва ҳам дар илова кардани панир мо 10 дақиқа 15 дақиқа интизор шудем. Марамат. Баъд аз оне ки 10 дақиқа мо мондем питсаро дар тафдон ки омода шуд, хамираш пухт. Баъд аз он мо илова мекунем аз болои он албатта панирро. Бале, аз ҳама чизи асосӣ. Асосӣ мақсад дар питса. Бале, амин аст. Метавон ҳамин питсаро ҳам зебои симои питсаро дигар кунад, зебо кунад ва ҳам лаззаташро ба кули дигар мекунад. Омода шуд ба кули, инро акнун боз ба муддати 10 дақиқа. Боз 10 дақиқа дигар интизор бале, мешавем. ба ҳамон дараҷаи 180 бар тафдон меандозем. омода шуд ба фикрам питсаи мо. Бале, бале. Мо чӣ кор мекунем? ҳозир инро гирифта дар рӯи тахта мемонем. дӯстони азиз, мо он фурсате ки дар ихтиёр доштем тавонистем бо суҳбату таронаҳои зебо хотири шуморо шод гардонем ва албатта омода кардем як нави питсаи бисёрам зебо ҳамроҳи Шаҳло Ҳафизова. Ман фикр мекунам бисёр болаззат аст ва худи ҳозир мо меравем мебинем ва баҳо медиҳем ба ҳунари катбонугии Шаҳло Ҳафизова. Меравем? Бале. Марамат. лаҳзае аст ки мо бояд бичашем ва баҳо диҳем. Бале. Марамат. худи ҳозир ва ман фикр мекунам хеле мо вақти зиёд сарф кардем ва боварӣ гуфта метавонам ки як питсаи болаззат омадааст. Бале. дар воқеъ бисёр болаззат ва ман ба он нафароне ки ин лаҳза моро ҳамроҳӣ кардан, барномаи моро тамошо кардан, ба боварӣ гуфта метавонем ки онҳо низ барои оилаи худ дар хона омода мекунанд анамин гуна питсае ки Шаҳло омода кард. Ман ба шумо ташаккур мегӯям Шаҳло хонум барои як суҳбати ҷолиб ва ҳар нафаре ки меҳмони барномаи мо мегардад аз ҷониби ширкати қаннодии Шоколатие тӯҳфа дорад ки ногуфта намудад ки сарпарасти доимии барномаи меҳмони Шаҳнавоз ширкати қаннодии Шоколатие аст ки ин барнома пурра бо дастгирии ин ширкат сабт мешавад ва ба ҳар нафаре ки меҳмон мегардад махсус тӯҳфа омада кардааст ва имрӯз барои шумо барои як суҳбати ҷолиб, барои суруду таронаҳои бисёр дилошӯб ва махсус барои омода кардани як хӯроки бисёр ҳам болаззат барои питса аз номи ширкати қаннодии Шоколати ин ширинӣ барои шумо тӯҳфа мегардад. муҳимтар аз ҳама зиндагии шумо ба монанди ин ширинӣ ширин бошаду зебо бошад. дӯстони азиз, ёдовар мешавем шумо тамошо кардед барномаи меҳмони Шаҳнавозро аз телевизиони Мусиқии Тоҷикистон Шаҳнавоз ва меҳмони навбатии ин барномаи мо буданд сарояндаи бисёр муваффақ Шаҳло Ҳафизова. Мо дар ин ҷо бо шумо хайрхуш мекунем. Барномаи баъдӣ ҳамин вақту ҳамин соат вомехӯрем. То дидори баъдӣ. хайр.